Minister wa Urimi na Ndethi ata Wesias Lenturi na kinyite obishini ya gavana wa Meru muthinyo monde ne bariare tetenda wa muthemba wa nshanshamo cia gutethereria arimi kirindithia ciao aretete ndoci ngiri 11 ngiri kenda iri cia murimu wa ngothi na cio ngiri ciere iri cia maguru na miromo kirindithia ino. Muthenya naru Minister Urimi ndene Kenya no mithikari nturi na kinyite ndene kaunti ya Meru na muno joka kaunti ya Meru ndose kumutandithia arayenya ndawa kumutandithia nguruki ngiri 11 na kugwati mbaru ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza kou kumanania thirikari ira inene tukielea wa program ira nayo ya kweria ku vaccinate livestock ng'ombe mburi nguku kuru ura warikia na kuwa na itukwelewa how expensive it is to procure vaccines na mbeca cienu ci kindogo ura ciana kangwendo kwira ati au thirikari nene ikureta 11,000 doses. Other than dawa hizi mnaona tawapatia ngari 2 na madaktari 5 wale watasunguka na waungane pamoja na hawa madaktari wako ili tuharakishe hii mambo ya vaccination. Indi ndene box iria kwina ng'ombe 11,000 ng'ombe ngiri 11 iri gatetheka kumania na ndawa irio kuona aja na on top of that tukuongerwa mandagitari 5 na tuongerwa ngari 2 kenda ngugira turaita twi county government na ngari mwana ndagitari betu bakai tweta na speed ile ya 400 km/h ile kaende kabati. Waziri Mithika augite atongire bonthe ni babiri kugwata mbaru mubango jwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza ja kwenya na ng'ombe nontu kinyane jumoroto jwa thirikari nene kuona kwina ongere kuba ng'ombe cia iria. Mbuge ndi waziri wa livestock na agriculture na nko appreciate kuri mipango kinyauria nayo ireko ya na ng'ombe. Our priority number 1 ki livestock sector ni kwaria we increase productivity kana na production ya ndene ya ndi na Meru is one of the leading counties, in fact Simbogo the number 2 because that number 1 na mantone area. So program ira oye nani ng'ombe inkuromba newe support antubetu bahewe ng'ombe nikenda tukaomba kuona iria riringi nontu no bo tukareta mbeca kiri antu betu na nuko na ndinya CS wetu rwinturi akugwata mustaro jojo kaende kabati na ndinya CS ya kumenya mantu jo ija maana sana na tugwatanirite nwe twita na kabati kaende no ketho atije ate twangari ucio nde atunengere ichiri uketho atije ate twanda gitari bau 5 na ndi atwanda gitari bau kenda speed ile tu maintain kana tumeongera zaidi. Kwa hiyo bati CS tugucokia nkatho sana na kinya kigatire tugucokia nkatho tukona ndi atishugulika ira biongo bia antu akina mbio shugulika kinya bia ng'ombe na nandi ya Meru mena kanyaga kanene gutetheka nkuruki nontu kwina ngwatano katika utongere bakuma thirikari nene na thirikari ya county nontu twina utethi bubu nene muno bura turetiri ntuku na arua kwa hiyo tugucokia nkatho na tukauga ngwataniro yetu ture bwega katika county government na national government na bukirikanaga Biblia uria yuga where there is unity God commands a blessing. Kwa na ndera kwina ngwataniro ne mwathani areta kitharimo na bati twamwite kugwatanira kenda mwathani areta kitharimo kia maendeleo ndene ya Meru County na kenda ntubetu bomba gutetheka. So muntu yatu yawata kinyaki siki authority kimunne ndiguro na gavana ambira kurari rahisi sana kuona ndawa hii na ileto haraka kede are ingeke ate connection ya haraka yete gitare na mno andikitho maratachi dhibia mbi lakini kiria wake moto bomwe gamba wake abalukane bati so kiraoni geno kiriro mno ne antu ba Meru boy karibu ya namba mlese ngabana kinyai bwega sana waziri nondo bakorika na Meru County na murungu akotharime wendelee gusupport Meru County na kwa kina ngabana wetu Kirosiri nonto nwe ngabana wa mashinani na ito support na tore assembly mibango ira ngabana ari no yonde gukiria Meru County especially department ya agriculture irapo gwatanirite no na mbese ira cionde okureta ndene Meru
kwire gukurukira assembly na budget ira tukuthithia gavana ina mibango emega muno igatethia Meru na igatethia nekaguna Meru County na tukendelea kumusupport na gwitithania no engo gibwega nkiripotera Uru TV Bitamuthoni Muriuki.